umudayimoni wateye mu bantu, umudayimoni wateye kwica, umudayimoni wateye mu bagabo kwica abagore babo bishakiye, babyaranye, bashakanye, baryamanye mu buriri bumwe. Uyu mudayimoni ni gatiki. Uyu mudayimoni ni gatiki koko. Mu Bufaransa umugabo yivuganye umugore we aramwica amujombaguye ibyuma mu mutwe. Uyu mugore yitwa Claudine, umugabo rwose sinshaka no kumuvuga ko uyu mugabo ni inkoramaraso, ni ibibi. Yamwishe amujombaguye ibyuma mu mutwe paka apfuye. Yacunze abana baryamye, barangije kuryama kuko abantu bose bari baryamye. Niho gufata uyu mugore kuko icyumba cy'abana murabizi yuko abamama mwubatse cyangwa abapapa mwubatse murabizi yuko nta babyeyi bararana n'abana, abana baba bari mu cyumba, abana baryamye basinze kuko buriya umwana iyo yageze ku buriri ahita yisinzirira, ntabwo aba azi ibyabaye kuko dore ko bari bafite n'abana batoya cyane, bakiri abana batoya kuko bari bafite abana batatu, umwe ari muri 10 undi 9, umutoya 9. Urumva yuko bari abana batoya, ariko kubona umugabo yihekura abana akabagira imfubyi, umugore mwabyaranye, umugore mwaryamanye mu buriri bumwe, ugatinyuka ukamwica ukamukura ku isi y'abazima. Iyi nkuru irambabaje mana, mwabagabo mu nkuriki cyangwa mwabagore mu nkuriki, niba ingo zanyu ziba zitameze neza, niba mu rugo rwanyu biba bitameze neza, ariko ntugatinyuke kuvuga ngo umugore wanjye cyangwa umugabo wanjye ngiye kumwica, kuko uri kumwica umuvanye ku isi y'abazima. Nawe ndabizi yuko ejo n'ejo bundi ushobora gupfa, ndabizi yuko n'ejo bundi nawe ushobora kwitaba Imana, ariko kubona umuntu umuvukije ubuzima bwe arapfuye ntabwo ari ibintu byiza. Reka twinjire muri iyi nkuru yacu uyu munsi kuko ni inkuru ibabaje, yambabaje. Hariya mu Bufaransa, mu Bufaransa rwose uri kubona n'amafoto menshi yuko bayafashe hariya mu murwa mukuru i Paris mu Bufaransa n'ubundi. Ariko uyu Claudine ntabwo akiri mu mwuka w'abazima, umugabo we yaje kuba yamuvutsa ubuzima akabasha buryo ki yitaba Imana. Reka tumwifurize iruhuko ridashira kuko Imana imwakire mu bayo, kuko Satani yateye mu ngo pe. Njya nibaza nkatwe rubyiruko turi kuvuga ngo tuzashaka, n'ibi bintu turi kugenda tubona ku social media agiye atandukanye, mu miryango ukabona umugabo yishe umugore. N'ejo bundi mu Bubiligi murabizi yuko nabagejeho inkuru y'umugabo wishe umugore we. Ubi bintu biri kugenda biba mu ba diaspora bari mu bihugu byo hanze ni bwoko ki? Umuco koko mwaretse tugakundana, wakunze umugore wawe ko umugore wawe yakubyariye abana, umugore wawe yaje kugira ngo mwubake urugo, none ukaba umuvanye ku isi y'abazima. Uba wumva wuzuye cyangwa wumva umutwe wawe hatekereza ibindi? Birambabaje ngiye kubona umumama nk'uyu nguyu umugabo we yishe. Ibi bintu rwose nibicike. Reka twinjire mu nkuru yacu uyu munsi. Reka dusabe diaspora yo mu Bufaransa igira icyo ikora kuri ibi bintu, kuri uyu muvandimwe wabo waje kuba yakwitaba Imana. Reka diaspora igire icyo ikora kuri uyu mubyeyi, ikore ubuvugizi kuko ibi bintu ntabwo bisanzwe. Kubona umuntu w'umugabo rwose wihekura akabasha kuba yakwiyekura ku mugore we. Ubundi uyu wishe umugore wawe uzi yuko ejo uzashaka undi nawe akaza mugashakana, akaba yizeye yuko muzabyarana cyangwa muzashakana mukamarana igihe, we atizeye yuko wamwica. Uyu mugore rero yitwa Claudine, umugabo we sishaka kumuvuga izina kuko n'umwicanyi, Mana nyagasani. Yaje kuba yapfa hariya mu Bufaransa mu murwa mukuru wa Paris. Yaje kuba yahasiga ubuzima, umugabo amuteraguye ibyuma mu mutwe paka apfuye. Yacunze abana baryamye, umugabo niko gufata umugore we yishakiye akaba yamuvutsa ubuzima. Yamaje kubikora ajya kwirega kuri bene wabo n'uyu mugore, dore ko neje bundi mu Bubiligi mbabwira umugabo yishe umugore bajya kwirega yuko yishe ku nshuti, ajya kwirega ngo uzanderera abana umaze kwihekura. Ni gute umugore wawe mwishe ngo uzanderera abana, umuntu wo hanze uzanderera abana? Rero n'uyu mugabo nawe yaje kuba yakwiciye umugore, ajya kuri bene wabo w'uyu mugore arababwira ngo nkoze icyaha,
niko guhita bamujyana kuri polisi. Ariko muri biriya bihugu igihano cyo kwica umuntu ni nk'imyaka 10 bagukatira, ntabwo babigira nk'aho ari ibintu byoroshye kandi biba bibabaje umuntu, uba usonze umuntu, wowe wishe umuntu. Ubundi nabo bakabafashe igihano cy'urupfu nabo bakagishyiraho kuko ni ibintu biba bidasanzwe. Uba mwaraturukanye mu Rwanda, mugenzi wawe, umugore mugenzi wawe muvuga ururimi rumwe, mwaturukanye ahantu hamwe, ariko ukamuvutsa ubuzima akabasha buryo ki atakiri mu mwuka w'abazima, akabasha buryo ki atakiriho, ukamwica ukamuvutsa amaraso ye, Imana itamwishe. Ibyo bintu rero ntabwo ari byo. Umuryango nyarwanda urababaye, famiye irababaye, abaturarwanda babaye muri rusange. Reka twifurize iruhuko ridashira nyakwigendera Claudine, Imana imwakire mu bayo kandi izamurire imfubyi asize imfubyi 3 z'abana batoya bataramenya icyatsi n'ururo. Ni ibintu bibabaje, ni ibintu biteye agahinda kubona ingo z'iki gihe ibintu bisigaye birimo ni ibintu by'agahomamunwa utabasha n'uburyo wasobanura. Ariko Imana ishobora byose, Imana nta kundi nyine. Urupfu rwawe umunsi iyo wageze ngo ntabwo urenga, ariko umunsi iyo wageze kugira ngo umuntu wishakiye, umuntu mwashakanye abashe uburyo cyo kuvutsa ubuzima, ntabwo ari byo. Imana imwakire mubaye, ikomeze abasigaye, umuryango muri rusange, umuryango nyarwanda, diaspora iba mu gihugu cy'Ubufaransa. Imana ibafashe rwose, bakore ubuvugizi uyu mubyeyi abashe buryo ki yabona ubutabera, kuko umugabo we niwe ubyikoreye, umugabo we niwe umuvukije ubuzima, niwe umwishe, niwe umwishe urupfu rubi, niwe Mana we, Mana. Iyi nkuru kuyivuga ntabwo ari ibintu nabasha kuba nakompara neza, ariko ni ibintu bibaje. Umubyeyi nk'uyu nguyu ufite abana akaba bishe bagize imfubyi, ni ibintu bibabaje. Ngayo nguko rero, Imana imwakire mu bayo, ikomeze abasigaye, Nyagasani Yesu akomeze amurinde. Imana niyo ya mbere yo kugaragaza muri ibi bintu biri kugenda biba muri iyi si. Iyi imperuka yageze, nta kundi niko mu isi bimera. Imana imwakire. Murakoze kandi amahoro y'Imana abane namwe, umugisha w'Imana ubane namwe. Niba Imana ikigutije ubuzima, baho neza, kuko ejo ntabwo ari ahacu, ntabwo tuzi isaha